Missão Jesus Cristo nesse mundo, mas cura isin, hori salva clamar. Maluk harenain, no ronanain, Gemen TV, no Rádio Nacional FM. Iha Timor, no Mosiha Rai Liur. Hamutuk iha programa, haburas vida espiritual, ba episódio atus hitu, nenulo resinida. Hori hameti ni tani amoris fiar serani, ho tópico reflexão. Missão Jesus Cristo ni nesse mundo, mas o insa cura isin, hori salva clamar. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Realmente, Cristo ni presença nesse mundo, ho missão universal, mas cura isin, salva clamar. Husi moras mundo nian. Husi todan mundo nian. Husi sala mundo nian, nok bit na kukun mundo nian. Itaema composto husi isin ho clamar. Itaema nia isin deit karik, itaema hanesan animal baibain. Maibe tamba isin lahela mesak nia ho clamar. Clamar mak fomoris, então isin saudável, clamar mos precisa saudável. Mensagem do Evangelho São Marcos, capítulo 9, versículo 50 to 51. Fossasin konaba Jesus Cristo, nebe hokbit cura ema niamora soyoin, no dunisai mos espirituat, ekbit na kukun, husie ema hotu, nebe hakbesik bania. Kbit cura isin, kbit salva clamar. Bit ne ia Jesus Cristo reit. No Jesus Cristo, mak doutor, hotu nia doutor. Jesus Cristo, mak médico hotu, nia médico. Doutor e médico mundo nian, bele cura isin, mas bele salva clamar. Mas be único Jesus, mak ihak bit, atu cura moras saída deit, no ihak bit mos, atu salva clamar, liberta clamar, no soy clamar, husi, todan, kak bit, matenian, iha mundo rai klaran. Dalawain, ba doutor mundo nian bele hit liman, hodi la cura mora sisinian, mai be ba Jesus Cristo la hit liman. Dala natu hetang cura ba isin, salva clamar mak fiar iha Jesus Cristo niak bit. Ita si hetan mak soing ka salvação ni hetan yamoris. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Ita ema niak bit la to, atu sukat ho Jesus Cristo niak bit. Ita ema niak bit nebe iha, ita loke ana fatin, ba Cristo atu hakonu, Cristo atu cura, Cristo atu salva. Iha nebe, kbit mundo nian, sukat la to, kbit la leha nian, sukat to. Iha nebe mundo niak bit la bele salva, maromak niak bit, bele salva, no liberta. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Maita ida idak, lori tanian ba Kristu, hamutu ko itania mora soyoin. Mora sanoin, mora sakarak, mora sisinian, no mora sahalok. Nebe iha, hori husu ba Jesus Kristu, atu cura itania isinia moras. Husi mora soyoin nebe iha, hori salva mos itania clamar. Nebe terus tan sala, terus tan hahalokat, terus tan hahalok na kukun. No iha de Kristu, ita hetan maksoin. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Dalawain, dificuldade e problema nebe ita hasoro iha itania moris, liga homora soyoin isinian, dalabarak makita labuka Jesus Kristu. Mai be ita buka fali, matandok, atu sigdok, kona ba itania mora soyoin nebe iha. Nune ikusmai, konsekuensia mak ita continua moras banafatin. Nune, foto dan baitania clamar, halo itania clamar, hela na fatin, iha na kukun laran. Tane, mensagem evangelho, ba semana da 5 tempo comum, convida ita, atu iha mora soyoi nyalaran. Buka maromak, buka Kristo hodi, cura itania isin, salva itania clamar. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Maita hanoi na fatin katak. Iha nebe, iha moras, buka Kristo. Iha nebe, iha terus,
buka Kristu, iha nebe mori siha toda na kukun buka Kristu. Iha nebe klamar terus no tanis, buka Kristu. Nia deit mak bele kura isin, hodi salba klamar. Hau sedehan, seo fiar nai maromak, o harenya gloria. Hau sedehan, seo iha moras isin, klamar, hak besik ba Kristu, no Kristu sekura one isin, hodi salva one klamar, iha moris agora, no moris rohan laek, tinam batinan, nafatin. Amen.